اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يا مولاي
Kapan aja jalan dulu? Sampai ke Madura sampai ke Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi Habibie ajma'in amma ba'd. Ilahi anta wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya arhamar rahimin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk tak jemu-jemunya, tak henti-hentinya untuk mempersembahkan segala sanjungan, puja, puji, tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang wajibul mawjud, hakiki mutlak, yang telah menghantarkan kita di majelis yang mulia ini untuk dapat kita melaksanakan, menunaikan salah satu rangkaian dari amal ibadah kita, di mana pada malam hari ini kita sejenak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita berzikrullah, berzikir ratib saman. Nah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita pada malam hari ini akan senantiasa mendapat ridho, barokah, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang seiman dan seakidah hingga akhir zaman. Hadirin jemaah majelis zikir, wabil khusus di sini ada Ustaz Haji Haryansa, kemudian Ustaz Muhammad Yunus, Irwan Yunus, kemudian Ustaz Haryadi, Ustaz Sukri, ada Ustaz Yusuf. Hadirin jemaah majelis zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat hadir bersama-sama di majelis ini dalam rangka kita mewiridkan daripada peramalan kita setiap malam Selasa minggu ketiga setiap sebulan sekali. Wirid bulanan kita berzikir ratib saman di tempat ini atau di markas Pedas, Palembang, Darussalam, Sepakat. Dan juga hadirin sekalian, kita mencoba untuk meneruskan daripada amaliyah para ulama-ulama Palembang terdahulu. Salah satunya wirid dari Sahibul Hajah, yaitu Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah Al-Palembani. Dia adalah salah satu ulama
seorang sufi dan waliullah yang banyak memiliki kitab-kitab karya tulis beliau dalam bahasa Arab Melayu. Nah, salah satu kitab yang membicarakan tentang Thariqah Samaniyah karangan beliau ini yaitu kitab Badi'uz Zaman. Sikot lagi kitab Aqaidul Iman. Nah, ini adalah salah satu kitab pegangan sebagai pedoman bagi kita pengamal rotib saman. Sebab di dalam kitab itu ada wirid-wirid khusus, terutama wirid setelah sholat 5 waktu. Kemudian wirid rotib saman, itu wirid rotib saman yang lengkap itu, yang model dulu, zaman yaya kita dulu, panjang itu diawali dengan baca surat Tabarok dulu, Tabarok, Al-Muluk, kemudian kuliah ibadiyallati, kemudian kulhu. Nah, kemudian maca salawat samaniyah, ada salawat samaniyah. Kemudian baca tawasul itu panjang. Kita ini sampai yang buntut lah, wajah alana min kulli dhaikin faroj, itu yang buntutnya. Yang terakhir itu tempat yang mustajab itu. Makbul di situ. Nah, kalau nak logot dunia di dalam kitab itu panjang itu. Mulai Allahu ya Allahu ya mulja'a wasidu ya gausahu sampai puluhan bait syair tawassul gitu. Jadi oleh ulama-ulama kita sekarang ini, terutama yang dari jalur sanad kita ya. Jadi Kiai Umar masih yang lama tuh, kalau Kiai Umar datang masih yang lama. Nah, dari kita ini, dari murid-muridnya itu sudah dipersingkat ya, sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian. Jadi wajah ala dibaca 3 kali baik itu yang terakhirnya itu ya, tawasul. Nah, jadi hadis sekalian dalam kitab Badi'uz Zaman, Aqaidul Iman dan lain sebagainya itu lengkap sekali ya, tentang amaliyah Thariqah Samaniyah yang zikirnya dikenal dengan rotib sama. Nah, di samping Thariqah Samaniyah, Syekh Muhammad Azhari ini juga mengamalkan Thariqah Qadiriyah. Qadiriyah ditulisnya juga di dalam kitabnya Aurat Qadiriyah. Nah, itu tebal juga buku itu mirip Qadiriyah, Thariqah Qadiriyah yang asli. Yang salahnya langsung ke Syekh Abdul Qadir Jalani. Belum ada penambahan. Sekarang ini kalau sudah ada cabang-cabangnya kan, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Khalidiyah, macam-macam ya. Nah, ini yang jalur dari Syekh Muhammad Azhar itu yang asli, yang belum ada campuran. Nah, itu di dalam kitab Aurat Qadir. Ada kitab itu dicetak di Mekah itu, dicetak di Mekah. Insya Allah kita akan cetak ulang itu. Kita salin, terjemahkan ke dalam bahasa Latin. Itu bahasa Arab Melayu. Kita latenkan. Sudah berapa ikok 5 atau 6 yang sudah kita salin ke bahasa Latin dan kita terbitkan ulang. Supaya mudah-mudahan kita lebih bermanfaat, ya. Bermanfaat untuk kita generasi setelah beliau. Nah, jadi kita hadir sekalian meneruskan amaliyah wirid wong tua-tua tabinya. Wong tua-tua bingung. Bagus sekali. Nah, cuman yang menjadi ciri khas buat kita zikir pertama. Nah, kemudian kita ini bakal menghadapi tahun baru. Nah, akhir tahun gitu. Ya, akhir tahun. Tahun sudah tanggal akhir. 29 ya. Ya.
Hari Rebo kakek, malam Rebo itu tahun baru gitu. Tahun baru Hijriah. Nah, Masjid Agung ngadu ke tahun baru. Hadirin sekalian, jaturi sama sekali kita syiarkan, kita muliakan. Ya. Tahun baru Islam. Acara itu mulai dari asar itu. Asar telah mulai. Ada cawisan, kemudian sebelum maghrib itu kita maca doa akhir tahun. Ya. Kemudian kita sholat maghrib, jamaah sudah sholat maghrib, kita baca doa awal tahun. Kemudian ada cawisan itu di Masjid Agung maghrib. Nah, pada isyaknya baru acara inti. Ya, nanti ada 3 ulama ustaz kiai yang akan memberikan ceramah di Masjid Agung. Di antaranya Ustaz Nurdin Mansur, Ustaz Abdul Majid Dahlan, ya. Kemudian Ustaz Solih Nasibuan sama Habib Qasim. Qasim akan muhasabah dan doa akhir tahun. Dia tulis sama sekali nih. Dia tulis. Kita berkumpul di Masjid Agung. Nah, sorenya itu sebelum maghrib ada ko'o juga itu. Ada ko'o itu ya. Untuk nganjel untuk malamnya itu ya. Ada makan nasi itu ya. Nah itu ya. Ada ko'onya itu. Nah jadi hasilan, jadi perlu kita perhatikan, yang perlu kita menjadi renungan bagi kita tentang pergantian tahun ini. Jadi, mana kalau baca tahun baru ini, tahun yang akan datang ini akan lebih baik dari tahun yang sudah-sudah. Sebab kata Rasulullah, kalau tahun ini atau hari ini sama baik dengan tahun yang akan datang, itu rugi gitu. Sama baik lagi rugi gitu. Karena waktu tak baca lagi terulang, karena tak baca lagi nak nambah amal ibadah kan, rugi gitu. Nah yang lebih celaka lagi, kalau tahun ini lebih jahat dari tahun yang kemarin, lebih buruk. Nah itu namanya kita celaka. Nah yang lebih baik, tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun yang sudah. Itu insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Sebab kita semakin banyak dapat mengamalkan banyak amal ibadah kita. Nah itu. Jadi kita versi bagi ini kalau sekali. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah ini, tahun baru ini semakin meningkat pula amal ibadah kita. Selama ini kita agak suka-sukana pergi beratib tahun baru ini apa pun jadi kita istiqomah. Istiqomah supaya lebih meningkat kan, harus istiqomah. Istiqomah ini bukannya tidak segampang yang kita ucapkan istiqomah. Istiqomah itu luput lah, geledek penting, masnya datang juga gitu. Nah, ibaratnya itu. Lagi-lagi kata Rasulullah, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Nah, itu. Nah, berat itu. Jadi kita dulu. Jadi kita akan menghadapi tahun baru. Itu 1 Muharram. Nah, di dalam 1 Muharram ada belum ya? Di tanggal 10 Muharram itu ada namanya hari Asyura. Hari Asyura itu hari 10 bulan Muharram. Nah itu ada peramalan juga, amal-amalan yang perlu kita lakukan. Kalau menurut Syekh Abdul Somad Al-Palembani, di dalam satu risalahnya itu paling tidak ada 12 macam yang kita amalkan pada hari Asyura itu. Yang pertama puasa. Dinukil dari Syekh Barmawi tersebut dalam kitab, apabila berpuasa pada hari itu seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Puasa sunat ini. Jadi kalau siapa yang berpuasa pada hari Asyura itu sama pahalanya dia berpuasa sepanjang tahun. Sayang kalau tidak kita lakukan bisa ditambah dengan puasa qada Ramadan, puasa sunat. Sebab yang wajib dulu kita niatkan. Sebab yang wajib itu pacak ngangkat yang sunat, ya. Jadi kita kalau nak niat puasa qada Ramadan dulu. Kalau puasa sudah menunaikan membayar qada Ramadan, ya. Serta sunat sunat Isnin atau sunat hari Asyura. Boleh itu. Tinggal niat apa? 3 in 1, ya.
Nah, 3 niat. Sebab yang wajib baca ngangkat ya sunnah. Okay. Yang wajib dulu kita niatkan. Yang kedua, mengusap kepala anak yatim. Karena itu hari rayanya anak yatim gitu ya. Dan hari rayanya para nabi-nabi. Nabi-nabi diselamatkan oleh Allah itu di hari Asyura itu. Mengusap kepala anak yatim. Padilatnya ya, barang siapa mengusap kepala anak yatim pada hari itu, insya Allah diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan setiap helai rambutnya satu pohon kayu di surga, dan disediakan berbagai pakaian yang ternilai bagus. Jadi selai rambut muda itu anak yatim tadi, satu pohon kayu di surga tanaman. Anak yatim juga anak yatim. Dia ganti tua lagi. Anak yatim. Nah jadi ngosok kepala anak yatim itu. Jangan ngosok bae, yuk hadiah, duit, ulung ke duit, Kalau ngajak kalau mati bapak dari depan belakang, mati emak dari belakang depan. Kalau mati dulu kucul-kucul gitu. Jangan ngosok bae, diinjuri, hadiah supaya gembira, jadi duit, ulung duit, ya. Nah yang ketiga sedekah, sedekah. Fadilatnya apabila bersedekah pada hari itu seolah-olah tidak menolak setiap orang yang meminta kepadanya, melainkan dikabulkan. Jadi mengabulkan seluruh hajat umpanya. Kalau kita gerak bersedekah. Nah, ingin dulu sedekahnya itu sedekah bubur Asyura, tadi masih tak kalau mana? Nah, bubur Asyura. Nah, masih bisa suruh Ustaz Taufik Asuri yang mau kalau masih. Nah, itu dibiasakan itu. Bukannya tradisi loh itu, adat ibadat itu ya. Sebab sejarah dari bubur Asyura ini sejak zaman Nabi Nuh itu ya. Nabi Nuh. Jadi pada waktu kiamat banjir dunia ini belayar, Nabi Nuh kan dengan bawa bekal sangu makanan selama banjir itu, pasang itu. Nah begitu mendarat kapal Nabi Nuh tadi, habis bekal tadi, makanan tadi habis, tinggal sisa-sisanya baik, sejemput gandum, sejemput kacang, sejemput beras, jagung, pokoknya segala tinggal kali itu kumpul oleh Nabi Nuh, dikumpulkan, jadi kesikok. Dimasak, itu jadi bubur, dimasak jadi bubur supaya banyak. Nah, makan kalau kapal. Nah itulah sejarahnya bubur Asyura. Itu peristiwa itu di bulan Asyura 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Nah itu, jadi bersedekah kita, bersedekah. Kemudian yang keempat, meluaskan belanja. Nah, meluaskan belanja barang siapa meluaskan atau membelanjakan rezekinya kepada anak istrinya, tetangga, sanak famili dan handai orang, insya Allah diluaskan rezekinya oleh Allah SWT sepanjang tahun itu. Insya Allah diluaskan rezeki kalau kita meluaskan belanja, terutama bagi keluarga kita, sanak keluarga kita. Nah, kaki itu kaki. Olokkan uang rumah tu nak. Lebih ke dari yang biasa, dobelkan. Nah, ini ibu-ibu ni kalau pantau kayak kita aja gitu. Abang, hari Asyura hari ini, apa nak belanja? Itu hari lebih kan, duit belanja. Insyaallah kita murah rezeki, dimurahkan rezeki Allah pada tahun itu. Yang kelima, kita sholat sunat. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sembahyang 4 rakaat pada hari itu dan pada tiap-tiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. 11 kali.
Faedahnya insya Allah akan diampuni dosanya 50 tahun dan didirikan baginya istana daripada nur di surga. Jadi kita sholat 4 rakaat sama ayatnya, setelah Fatihah baca qul 11 kali. Jadi 4 rakaat itulah. Ini ada sholat sunat, sholat biasa mutlak ya. Cuman ayatnya yang membedakan itu ayat setelah Al-Fatihah kita baca qul 11 kali. Nah kemudian yang keenam, mandi. Mandi itu berniat kita pada mandi hari Asyura itu ya. Barang siapa mandi pada hari Asyura ya, insya Allah dia ada terkena penyakit pada tahun itu. Insya Allah kita sehat gitu ya. Jadi kita berniat mandi pada waktu itu, mandi hari Asyura. Insya Allah sehat, tidak terkena penyakit pada tahun itu. Itu fadilatnya ya. Itu mandi itu sekaligus ya kan? Mandi junub langsung ya kan? Berniat ya. Nah ini mandi sunat ya. Yang ketujuh bercelek. Nah, bercelek mata ya. Fadilatnya barang siapa ya, bercelek pada hari Asyura, insya Allah tiada terkena penyakit mata pada tahun itu. Tidak kena penyakit mata, bercelek. Celek-celek Makkah itu, nah celek yang ngobok itu ya. Apa namanya jadi apa? Dari celek mata ismit ya. Nah, celek mata, celek balik haji nah. Biasanya kalau ngawak itu celek mata itu. Nah, itu obat ya. Obat mata ya. Insyaallah. Jadi pecelek gitu. Itu sunnah itu. Celek. Kemudian yang kedelapan kita silaturahmi, merapatkan hubungan tali silaturahim kepada ahli, family, saudara dan lain-lain. Jadi kita sanjo-sanjo datangi keluarga itu. Jangan memutuskan tali silaturahmi. Siapa yang memutuskan tali silaturahmi kata Rasulullah tidak tercium bau surga. La tadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga wong yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, jadi pada hari Asyura kita datangi keluarga-keluarga kita, berkunjung kepada sanak famili dan saudara-saudara kita. Itu mempererat tali silaturahmi. Kemudian yang kesembilan, berkunjung kepada orang yang alim. Nah, bertemu juga kita dengan orang yang alim, dengan kiai, dengan ustaz, ya. Nah, bertamu gitu, berkunjung ke rumah kiai sambil kita minta doa kepada kiai. Insya Allah mustajab. Nah, iya, ada tentengannya, iya, dengan ustaz, nah, kiai, gitu ya. Ya. Nah, jadi itu adab ya, adab kita berkunjung kepada alim ulama. Kiai itu tidak meminta, sah. Ya, tidak meminta kiai itu. Cuma tahu lah dewe gitu ya, tidak meminta kiai. Cuma kita berkunjung bersilaturahmi dengan kiai, dengan ustaz, minta doa. Insyaallah mudah-mudahan ada barokahnya ya, barokah. Nah, kemudian ke-10 berkunjung pada orang yang sakit. Jengok orang sakit, besuk orang sakit, ya. Datangi orang sakit, baik itu di rumah sakit atau di rumah dia, ya. Sembari kita berdoa minta kesembuhan, ya. Diangkat segala penyakit pada Allah. Ya. Sakit itu, jadi berkunjung atau menjenguk orang yang sakit. Yang ke-11 memotong kuku, letak kuku, ya, letak kuku. Disunatkan juga itu. Sunat hari Asyura kakek, letak kuku. Ada dua versi kalau letak kuku ni. Kalau ada yang selunjuk dulu, seling ni. Ada lagi yang telunjuk dari kelingking, seling ni. Kaki itu kalau kaki langsung dari kanan ke kiri ya. Nah, itu salah satu daripada amaliyah yang perlu kita
perkuat atau kita gawekan di hari Asyura. 10 hari lagi berarti kan besok tanggal 1 kan. Nah yang ke-12 membaca suratul Ikhlas kulhu sebanyak 1000 kali. Baca kulhu 1000 kali. Jangan kulhu. Suratul Ikhlas sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali. Ini tentang banyak 1000 kali. Nah, kulhu. Nah, 1000 kali itu membaca suratul Ikhlas. Dan yang terakhir juga kita baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Apa fadilahnya? Faedahnya insyaallah Allah akan memanjangkan umurnya. Insyaallah akan dipanjangkan oleh Allah umur kita. Nah, mudah-mudahan ada sekalian ya. Nah, jadi insyaallah baca kita amalkan maupun belum ini kan. Nah, 10 hari ke depan ini itu namanya hari Asyura. Hari ke-10 daripada bulan Muharram. Nah, ini saja hadis sekalian nih itu sebagai semangat kita untuk kita mengisi hari-hari kita agar lebih meningkat amal ibadah kita, terutama di tahun-tahun yang akan datang, terutama tahun baru ini. Umur kita tidak tahu, tidak umur itu. Siapa dulu laju, tidak nunggu tuanya, tidak nunggu muda, tidak nunggu sakit. Kapan sudah lajunya? Innalillah. Nah, apa yang bakal gawah itu? Bekal kita untuk menghadap ilahi Rabbi tidak lain dan bukan adalah amal ibadah, ketakwaan kita, iman dan amal ibadah kita. Nah, mudah-mudahan hadis sekalian, termasuk kita dengan selalu berzikir, mengingat Allah, taqarrub ila Allah, utama zikir Rabbis Samad, insyaallah kita selalu ingat kepada Allah. Uzkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah engkau kepada aku, niscaya aku ingat kepada. Nah, itu oleh karena itu sekalian, marilah dengan hati yang khusyuk ya, dan tawadhu kita fokuskan ingatan kita buka hati kita, atau hati kita tertuju semata-mata kepada zat yang wajibul mawjud, hakiki mutlak yang bernama Allah. Kita niatkan di hati kita masing-masing agar dengan kita berzikrullah ini, berzikir Rabbis Samad dengan keramat Syekh Muhammad Samad, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin, diangkat segala penyakit-penyakit kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dipanjangkan usia dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki yang halal, thayyibah dan barokah, kemudian dikabulkan segala hajat, niat, maksud dan cita-cita kita, dan terakhir kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam membawa iman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini hadirin sekalian, kita akan membacakan surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan bagi arwah almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, kerabat kita ya. Juga Fatihah ini kita peruntukkan bagi keluarga kita, saudara kita, guru kita dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat segala penyakit-penyakitnya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libaitihi wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhna Syekh Muhammad Samman ya Samman ya Samman ya Mahdali wa Syekhna Syekh Abdul Somad Al-Falimbani wa Syekhna Syekh Sultan Mahmud Badaruddin wa Syekhna Syekh Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin wa Syekhna Syekh Said Hashir wa Syekhna Syekh Abdul Rahman wa Syekhna Syekh Masal Jumar bin Abdul Rahman Syekhul Ilahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah khususan ila arwah Syekh Kiai Kemas Muhammad Azhari bin Kemas Abdullah Al-Palembani, walaruh Nyayu Hajjah Fatimah Azhari binti Kiai Ma'ruf, walaruh Kiai Muhammad Yusuf bin Kiai Muhammad Soleh, walaruh Nyayu Hafsah bin Kiai Ma'ruf, walaruh Kiai Kemas Haji Abdul Roni bin Kiai Kemas Azhari, walaruh Nyayu Hajjah Aluyah binti Kiai Muhammad Yusuf, walaruh Nyimas Hajan Non binti Kemas Azhari, walaruh Kemas Haji Ateh binti Kemas Haji Abdul Roni, Thumma ila ruh Nyimas Hajjah Esa Ateh binti Kemas Haji Soleh, walaruh Kemas Zainal Abidin binti Kemas Haji Abdul Roni, walaruh Kemas Haji Mansur binti Kemas Haji Abdul Roni, walaruh Kemas Haji Rashid binti Kemas Haji Abdul Roni, walaruh Nyayu Hajjah Hawa binti Kemas Haji Anang, walaruh Kemas Abdul Hamid bin Kemas Haji Abdul Roni, walaruh Nyayu Hajjah Mastura binti Kemas Sahabuddin, walaruh Nyimas Baria Cik Putri bin Kemas Haji Abdul Roni, walaruh Kemas Zainal Arifin bin Kemas Haji Abdul Roni, walaruh Nyayu Hajjah Muzaimah binti Kemas Muhammad Hashim, walaruh Nyimas Hajjah Aluyah Alauddin binti Kemas Haji Ateh, walaruh Kemas Haji Abdul Hamid bin Kemas Haji Ateh, walaruh Nyayu Zaliha binti Kemas Ismail, walaruh Nyayu Khalijah binti Kemas Shahabuddin, walaruh Kemas Zulkarnain bin Kemas Shahabuddin, walaruh Kemas Muhammad Zaki bin Kemas Haji Abdul Rahman, walaruh Fajar Munika binti Sukoyo, walaruh Kemas Haji Jamil bin Kemas Ali Azhari, walaruh Kiai Haji Muhammad Dan Syukri, walaruh Syekh Nawawi Zam. Liman ijtama'na huna bisababihim ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yastaghfirul jannata bi rahmatih wa walidina wa walidayhim khassah wa jami' amwatil muslimin 'amma wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Syifa Marwina binti Qasim wa Ustaz Haji Muhammad Salim Soleh. Bismillah wal afiyah wassalamah. Syai'un lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim min kulli dhanbin zahiran wa batinan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna
محمدا رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب ذوي الفضل الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشكرنا وحمدنا يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah,
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan wa sidqan. Allah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو العرش العظيم صدق الله العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله العظمة لله تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم سيدنا الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت وكافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين والشهداء والصالحين وإلى آبنا آدم وأمنا حواء والكليل والإلياس سيدنا عبد الله بن عباس وأصولهم وفروعهم وأهل مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ثم إلى حضرة سيدنا فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وعلى جميع ساداتنا الصوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ أحمد البدوي وسيدنا الشيخ أحمد الرفاعي وسيدنا الشيخ إبراهيم الدسوقي وسيدنا الشيخ حجة الإسلام وسيدنا الشيخ أحمد بن عيسى بن عجل وسيدنا الشيخ إسماعيل الجبرتي وسيدنا الشيخ محي الدين بن عربي وسيدنا الشيخ جنادي بلدودي وسيدنا الشيخ شعراني وإلى أرواح سادات العلوسية وسادتنا الحدادية وسادتنا الجزائرية وسادتنا القادرية وسادتنا الحلواتية وسادتنا الثقافية وسادتنا العلبية وإلى أرواح أئمة البعث في عونهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيخا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qutbul Aqwani Mahbubur Rahman Syekhuna Syekh Muhammad Tamman wa Mustafa Al-Bakri wa Imami Razali wa Imami Sanusi wa Imami Ramli wa Imami Rafi'i wa Abul Hasan Al-Ahtari wa Abul Mansuri Maturidi wa Imami Hujatul Islam Zakaria Al-Ansar wa Khatib Tanbini wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum bi'aulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila ruwahi walidina wa masyaihina khususan hadrati Sayyidina Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah wa Sayyidina Syekh Abdullah bin Muhammad Azhari wa Sayyidina Syekh Abdullah bin Ma'ruf wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم خصوصا حضرة شيخنا الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البرماني وشيخنا الشيخ عبد الكريم وشيخنا الشيخ الصديق وشيخنا الشيخ عبد الرحمن مشارع وشيخنا الشيخ عبد اللطيف مشارع وشيخنا الشيخ أحمد بن عبد الرحمن مشارع وشيخنا الشيخ عبد الله آمين وشيخنا الشيخ حجي وواصلتنا إلى الله تعالى عن عارف بالله حجي محمد عاكف بن حجي حسان الدين وشيخنا الشيخ مسعود حجي عبد الحميد بن مسعود حجي محمود وشيخنا الشيخ مسعود حجي عبد العزيز بن مسعود حجي محمود
وشيخنا شيخ حجي أحمد بن حجي عبد الرحيم وشيخنا شيخ حجي حسن بن حجي محمد أكيد وشيخنا شيخ كمس حجي عمر بن كمس حجي عبد الرحمن وشيخنا شيخ أنم بن عبد الله وشيخنا شيخ حجي علي بن حجي عبد الخالق وشيخنا شيخ كمس حجي إبراهيم عمري بن كمس حجي عمر وشيخنا شيخ كمس حجي سليم عمري بن كمس حجي عمر والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحاضرين والغائبين والمقيمين والمسافرين في بلد وذلك من المسلمين أجمعين ونتسطع ونتم بها إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه سادة الدنيا والملك الأخرى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المؤزمة والسبع المثال والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك بكل خير وأن تحفظنا في أديارنا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس ودير إنك ولي كل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى حبك ونحو حبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا بالله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بفضلك استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء محرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء محرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء محرجا واغفر بنا الغير والخسران كل عدو مضطرب وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب سر شامل سني يا حي
فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وحصنا بالفوز بالجنان واختم لنا يا ربي بالإيمان وحصنا بالفوز بالجنان واختم لنا يا ربي بالإيمان وحصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا وسول يا من لنا إحسانه المبذول يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد الشهيد بالسمان يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد الشهيد بالسمان يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد والديه وكذا الأشياء وكل من أظهره مواهي ومن له في سلكه قال انقطع بحق ما فيك له أضحقنا ثم الصلاة والسلام على النبي الهاشمي أحمد ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد ثم الصلاة والسلام سلمى على الرسول المصطفى نور الهدى والآل والأصحاب والأتباع وكل صاب لما كان سيدنا محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لك البشر
سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا يا الله بجاه المصطفى فرج علينا من نعم علينا ووفقنا لشغلك ما بقينا إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا يا الله بجاه المصطفى فرج علينا وصل على الرسول كل حين محمد النبي ذاك الأمين إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا يا الله بجاه المصطفى فرج علينا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد يا مصطفى يا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي
sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad ya Maulai, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad ya Maulai, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad ya Maulai, sallallahu alaihi wasallam. Ya